Obora ntuku igwetano siasa cia MERU ikurura kiumia giki makarika kathumba ni jonekete zario za atongeria ba kaunti ya MERU bakiuria asiasa bao mea kaunti ubatigane na gutonyera siasa cia kaunti izi ni untu buria buonekete kwarirwa bunene na narua munini wa rais aumira na kuga ni barekanite na cio na kiri makarika oja nawe munini wa ngabana kaunti ya MERU Mutumantu Ithinge ikinya mbere ya kamiti ya Kyoto ya mbunge ya kaunti ya MERU na aria tariririe mithangiko kathumba iria akurukirite rungu rwa ngabana wa kaunti ya MERU Kawira Mwangaza. Mwandiki wetu wa Ntito Muthunurioki ni akumurika iji kiri Gîchunki gia siasa. Uthirikirio mweri jwa kenda ndene akaunti ya MERU yuthirikirite thirikari ya MERU yonekene inainitwe thirikari iria itongitwe ni ngavana Kawira Mwangaza yonete ndingo nene muno na ndingo ya mbere ni umbani bwa ngavana Kawira Mwangaza mbungeni ya MERU igiti bunene nyuma ya mabia mwanya mwanya kweberia ngwataniro na Kawira Mwangaza. Kikundi kia mbere KMC kuthio yu ni kia Kenya Kwanza litukuigwe this time MERU ibanogi leaders wa MERU bongo bagwatanirite that tweberia ibweje ndene ya MERU na ikyo twambiria na twasaina twinde unto 27 motion jwa wimpeach governor wa MERU jawe Bishop Kawira Mwangaza. Gavana Kawira Mwangaza nuengo wa iria na kanyua kawe wengwa na mathithio jawe na MERU na baba ugire mochiura giate mbuko ngwete kiaka na kaora na tena mbu tonto nuengwa wenda kiathingatiro ikiama kia Mbaska na DP. So batu to supporting Gavana Kawira Mwangaza batu from today to Rwamana MERU from today itukwenda MERU ethirembere na tukurisolve umaruare to in the cause of impeaching Gavana Kawira Mwangaza oranga Gavana MERU kiama kia Jubilee batu kiama kia Jubilee ito support resolution ira counterpart betu bonde bashia mabibi njebiri assembly MERU ba make that ito ambiri process ya kurita Gavana Kawira Mwangaza itine kiongavana MERU kenda tumbo save a MERU kiama kia NOPU kumaruare tukuatanira na party leaders twaua utethio bura buonde turanenkanirite na ara kingavana tukuwithindru utethio buonde NMC bonde nandi baugite ni nyongo bakworera beterete kureta rwari rungi rwa kuinga Kawira Mwangaza gitine tukumenya ote kumama witinda kurera inya kanisene so nandi atukwangure methori tukunogokie ukanogoke njo tige kurira na ingwetikia nandi nya ugo gwengwa ugatu support ke impeachment chajo nde kithirika arigithani ndene akaunti ya MERU na baringa rwimbo ruru Solidarity forever for the union makes us strong. Gitumi kia rwimbo ruru ni ati mugomo ni jujite ure umbe ikwithirwa ena mwaji o MERU general weekend entariki mugwanja mwanka tariki kenda withirwa kuthithia arrangements ciaku cia gwita mwaji o kuchibitari chionde cha MERU county kuma ICU kuma rino kuma outpatient kuma casualty kuma na ekuruba ejagirwa twana maternity ndene achibitari cheto chionde tukagoma na tugukinya nande tuigwa untigirieje kama tete murigo nande kugwithia murigo na kwambiria ntariki kenda tukagwithia murigo jo mwankira nandi itigere ntuko mugwanja ki mugomo jwambiria NKURUKI konekana saini ikiuthuranwa aronto bubu kinyanirite na kinya saini gikukinywa ke nyomba ya seneti na antu bonde ba MERU twabera bombe gusaina kenda tuikia seneti kuria kenda seneti etuitira kire geke no ntuthina ekuthuka muno ndene ya MERU aja ende turiwa gwaje gutuika bagachererwa na mantu ya impeachment yeu na nchokerie kwa tuike gachererwa people's power jore onene Hosni Mubarak na area ya Egypt kana ba Zimbabwe kana Zaire kana ba Pol Pot ndene Cambodia tugeja area ofisi na ya gavana ntuko ya ntariki 3 mweri jwe 11 na temanto nyangia kwareria ikomurita obisine through people's power kana tuuga abunge na bonde na kaunti ya MERU bainyirite kagita gaka no mwanka MERU iturekithira thina yao yongwa kankwira tongeria baba governors ura gukinyite thai thinere rio ni utongeria bubwega tukwenda ndene ya MERU na batu tatu kuga Kawira ane no ntoi mwekuru apana urato kuga ni Kawira
turiaria nweta ngavana o Meru ko tututegera mantu ja gender atugenda Meru ewe heshima ni atongeria bange bonde ba Mount Kenya. Meru ikeja mwanki kwao maendeleo ya kukalika. Meru ikeja mwanki maendeleo kwao ya kukalika. Ityo tukumenya nake umetie, ityo kumenya thine iri. Babu endelea na maendeleo yenu na atyo turiyo tumbochokia. Nango ndochokeria kaire kithibu kwenda kumenya uma botongeria wa ngavana Kawira Mwangasa. Ijeni Meru buthiuruke maendeleo bukaria na barabara jenu mantu ja irashi mantu ja ndawa mantu ja sibitari ja maingi bone ketheja ukarika Meru na tutomba kuga tuna ngwataniro ya Mount Kenya babu governors bukithinga ta muntu no ntu governor lakini raia ni kumia na ale antura yetu ya Meru concentrate na county yenu katuthithia county yetu. Bubu ni bokenda boy 10 na deputy governor, tumeongea na governor, tumeongea na wao viongozi na tumekubaliana hii ni shida ya Meru. So asante. So asante. Tumesema hao viongozi watu ya kanisa wameuliza Rais William Ruto na mimi tukae kando. Kwa hivyo sisi mimi ningetaka kuomba gavana, deputy governor, senator, Mithika Lenturi, watu ya kanisa muketi and decide what is good for Meru. Na tafadhali mjue hii Meru is very important to President William Ruto anaye. Bila kura ya Wameru, rais na mimi hatungekuwa kwa ofisi. Na sisi tungetaka kusema Meru ikikosa maendeleo, rais na mimi tutahuzunika sana. Na kwa hivyo mimi naomba nyinyi ni viongozi, muongee na watu ya kanisa, muketi please, mukubaliane how to rudisha Meru temperatures chini na tusipate aibu nikiwa mtoto wa Meru, kwa sababu ile maneno naendelea huko hata mimi nashindwa kuongea kwa mikutano. Kwirikana gikwikambia kwora kiambagia mutwe uyu ni munini wa ngavana Mutumanto Ithinkia achimiritie akionania woru ura bwende na kaunti Meru na urethiritwe agikurukira mithangiko. Kulingana na Mutuma augite obisi ya kuma mweri jwena itonenya ciringi ginya imwe gitumi na ngavana Meru Kawira Mwangasa supporting me 50,000 shillings per month. Then I sat down. I think that happened for like 3 months, from the month of September to around February. I don't know, with the knowledge or without the knowledge of Her Excellency, she decided to raise the facilitation to 200,000 per month. This continued up to the month of April. And Madam Chair and the honorable members of this honorable house, that facilitation stopped when the information leaked to Her Excellency that I'm being facilitated.
na aregete obisi yawe nenkero kinya kiuri na kiuria kiria kinene na ndakumigana ki milioni 170 ila chi obisi ya ngabana obisi na munini yawe itununke nya siringi nyemwe bojerene kwingwa kwa obisi ne na kinya kwingwa kiri misemani ya thirikari. I've not been removed in one county official WhatsApp platform. I've been removed from 2. One is comprised of Her Excellency, the Governor of Meru County, the Deputy Governor, who is me, the County Secretary, and the CCs, that's the Executive, and the Chief of Staff, that's the Executive. The other one is comprised of the Governor, as the CEO of this government, myself as the Deputy, all the CCs, all the Chief Officers, all the sub-county administrators, all the ward administrators, and town administrators. From the one for the executive that we are there with governor, CECs, and chief officers, and county secretary, and chief of staff, I was removed by the chief of staff after lengthy communication that Mama Governor, you'll see the evidence is here, together with my junior or junior staff, castigating me, Mama Governor victimizing me, insulting me, vilifying me, bullying me in front of and in fact encouraging and promoting my juniors also to follow suit. And at the end of that communication, I think I can confirm that I've been quite hardy on this journey, because in all those communications, I never responded to none of them. Kumira kwa mutumana ndekwaria umabubu ni butumite kuonekana rukuru nene thirikarine na uragukia ni wikundi na ndo mwanya bakutha bagiciumiria na kwaririo ntububu both bakiuga no mwanko garuruku bwejendene kaunti Meru. Ugire ugwa wina answer na wagwa tote na formula na wagwa nabo ma MCA jambe ja karenze ja thithia o mwaka gote o mwaka ma MCA getete kuthithia emotion jwetete wikwendene assembly ugwa wane na kethira teu tugatanga chantu kwe maandamano ria tukauma twinthe tweje obicineu no ntugwa no ciethe muntu te kwenda kwirwa na no tete kagita ga kainge muno tutera kagita kainge muno kutengo gyo gwitira Meru ngugire Meru beterete obaritira gutio mwanka nandi ndakwira last time ndakwira karunya gatwika gatakwenja ryo twika impeached umenyere muno gatiga kwenje kairi thai nkuona ikejete na kadimite mutu jwa ku street na this time round ndikuona akirega kwenja na ndikuona Meri that wikithira mandu ya tikarikite uya ya karika mbere December ukauga ntakwirite Muthuri Muriuki Gîchunki gya siasa.